poštovani sugrađani grada Sarajeva, poštovani gosti izvan grada Sarajeva, poštovani gosti izvan države Bosne i Hercegovine, članovi inicijative Iskorak, svima vama želim mir Božji, oprost njegov i njegovu milost. Zahvaljujem se na dolasku, iskazujem vam u ime inicijative Iskorak, čiji osnovni moto vjera, narod, država, i u svoje lično ime dobrodošlicu na prvu anti-LGBT povorku ili paradu u gradu Sarajevu i u državi Bosni i Hercegovini. Stvoritelj naš zajednički uzvišeni, gospodar jedini, u svojoj knjizi koja je putokaz ljudima do sudnjeg dana, do kijameta, kaže: zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru. Sve što vidimo od nesreća, belaja, jeste produkt ljudskih ruku. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد